Izvolite, gospodine general. Javljam se po vašem naređenju. Ti si Kursula. Što ti tako brzo napusti cer? Pa, gospodine generale, udariše nas bok. One gore bi mi brzo slistili. Ja sam ih već poterao s Trajana. Ali taj puk što dođe iz doline Lešnice, najđe... Znam, samo to nije puk. To je njihova 9. divizija. Kako ti izgleda neprijatelj? Nisu ono što smo mislili, gospodine generale. Slabo se snalaze u ovim našim brdima. Plaše se nože i bombe naročito. Jedino... Šta je jedino? A ima ih mnogo, gospodine generale. I dobro su naoružani. Kažem vam, udariše me iz doline, inače bih ja već bio na vrh cera. Gospodine generale, sjećate se da vi mene oboriste na ispitu zbog Drine? Ja sam govorio da će Austro-Ugarska vojska preko Drine. To je najpovoljnije. A vi mene... Sjećate se? Sjećam se. Pa šta? Pa eto, oni stvarno udariše preko Drine. E pa eto, proći će i oni kao ti na ispitu.